Dođi. Ovo je znak da će dobiti neka. Ovo su dole pleći. Natalija i Mladen. Koju sam porodio 5 dana i 5 noći porađa. Ušla mu kurac i popila spermu. Zadnji mjesec trudnoće, a učio da to se ne smije. Pa, ajle da su gore išli. Vidim tragove. Niste trebali gore ići, ali dobro. Sigurno su o meni pričali. Jel moram? Onda neću doći. Kad sam se ženila, nisam se na kameru snimala, onda se ne trebam ni sad. Možda imate kakve primjedbe da su ovce bile, konji i tako. Znam ja to. Ne trebate vi to meni. Molim? Šta po tom pitanju poduzimate? Pa evo, snimamo da to registriramo. Ajde onda dođite snimiti ovo. Ti te tajice, nemoj, nisi tako zgodna. Evo, znate šta ona kaže? Da je ona za mene mis. Ovdje, kako ona lijepo zna. Ja odlažim za kaj vi imate. Ja nisam, znaš, žensko i nema šanse s tobom, jevot. Daj, molite, dođi se s tom kamerom, maškavu, pripiste materi. Ali ružna si u pizdu vatru, vidi. Tebe sam još uvijek ljepša nego ti. Ante, ja nemam vremena stajati tu čitavo popodne. Jel to zaplakati? Vaša su ovca i konji pojeli jabuke. Jabuke pojeli. Jabuke, pogledajte si. Ajme štete, a koja je ovo šteta dole, pogledajte. Čekajte, pa. Aj dobro, aj to vi prvo, ajde. Snimi te tragove tu pa da se vidi. Odlično, radi javnosti. Pogledajte ovdje dole koja je šteta dole, vidite. I čekaj malo da i ja sada jebote. Čak i u katoličkoj crkvi se kaže, a ja sam bio frater, učio za svećenika, 9 godina bio. Kaže se da što padne dole da se može uzeti, ali ako bereš od ozgo onda je to grijeh. Vaši konji od zgor broli. Bravo, dobro, pametni oni. Evo vidimo ovdje da su ovnovi oštetili ovo. To ja znam i mene je zato žao. Mi ćemo ili donijeti istu takvu, ili veću naraštenu, izraslitu, i da vi budete zadovoljni. Razumijete? S brda, s dola vi običate, brda i doline. Ne, vidite gospođo draga, ja to snimam, ja ću to, vidite. Vi samo to snimate. To će vidjeti od Kanade do Australije, svi. Takve koristi, I dakle, budu ljudi vidjeli, kad ljudi neće vidjeti jeste vi održali svoju riječ, jeste vi promijenili tu besku. Varate se gospodine, varate se. Kak se varam? Doktor Ante kad daje riječ, on ju izvrši kad tad. Koliko ćete vi još živjeti, gospođo? Ja ne znam. Jel bom još 10 let ili za čas? Nije bitno sad koliko će živjeti. Jel vi znate kako puta dugo živjeli? Znam. Kak dugo? Ja samo velim, 150 godina. neću 150. više Ček se. ovdje. Još jedan put nađem ovce. Dobro. Tu. Da. Definitivno ću zvat ekipu da dođe tu, polovit ću ih i doviđenja. Dole ono gdje je bazen. Da. Ja ću se parkirati, a vi dođite pa me stirajte. Dobro. Unato što sam ja zapisao, dole napisao, strogo zabranjen pristup i foto bez dozvole doktora Ante. Vi možete parkirati ako vam je potreba. Ako mi napravite bilo kakvu štetu ili gospođo, ne daj Bože da se otruje koja ovca, vi i vaša čitava familija možete se pozdraviti sa životom. I isto. A ja vam kažem ovo, da se ja neću brinuti na vaše neograđeno, da moje ovce ne dođu i da ono će biti slobodne ići. I samo da kažem, završim ovo, proste. Jel imate Da tu idu dekaj? slobodno kud hoće. Oni će ići ovdje jer je slobodno, ovdje je prostor lijepi i one to iskorištavaju. Prostor lijep, ali ti nećeš ovce tu pasti. Da. Ja njih neću pasti, one nek idu kud hoće ovdje gore. Ja nemam tvoja, ti na moja i... To je pošteno. I evo, drago me da smo sada sreli. Ja vas znam iz viđenja, ali ja ne znam ko ste vi, ali reći će mi ljudi koji znaju vas. Samo ne daj Bog da mi napravite blago bilo kakvu štetu. Vi se sad zaguti zložim da sagutiš. Kako? A šta znači zagutil? Zakleti, jel? Ne znam šta znači zagutil, vjerojatno znači zakleli. Nemoj snimat traktor.
Bilo mi je drago, to što nije registriran nema to veze. Gospođo, doviđenja. Držite se dobro da ne ispadnete. Jebe vam mater. Bute se vi zagutili. Ajde, Pepi moj, neka, ne smije vama niko ništa.